Kebelai Pibaro ASHA ketup Khubor Chungi ke Don Bosco Media Network. Kimat Bakongsan minta ke sengi Shillong. Rakhi ke Meghalaya ya ke International Day of Person with Disabilities. Wat ki parti riulum ki kerthat banjok Meghalaya kumju kanlong ya ke Trinamul Congress PNC. No ki saus pak ngut ki dekot ke Youth Congress ya ke seng Meghalaya. But Shims Mai ki alpo prangut ki nongkit kam bathamai ke KSU North Khasi Hills District. But mintangin pa siya ki Khubor bakam banyak. Ka office jong ka Commissioner for Persons with Disabilities Government of India harangkat ke State Resource Centre of Disability Affairs Shillong but ke Healthy India Chronicle New Delhi minta kasngi kila rakhi ke International Day of Person with Disabilities Arjar Arpoi ke balapulong ha Shillong Club. Habakren ha kani kasngi uba kermen Shilla ulai thu baki an ki be day but ki baduna dukot met ki baminta ki kedaw shai ki babon ki hok ki ba day ban yo. Accessible and sustainable post-COVID-19 world. The aim of observing this day each year is to increase the awareness and understanding of disability issues and the benefits to be derived from the integration of people with a disability in every aspect of life. The new legislation, the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 has provision which are also more elaborate for the person of the rights of persons with disabilities as compared to the old act. The whole world has now woken up to the reality of their needs and problems and efforts from every section across the world are taking steps to ensure protection, to ensure participation to the fullest in every sphere of activity. So we must strive towards this end, to create a society which gives equal opportunity, thereby empowering persons with disabilities to the maximum possible extent. I am grateful to the All India Council for Technical Education for sponsoring around 200 aids and assistive devices such as crutch, hearing aids, smart canes, smartphone, multi-sensor educational development. Shanungan let's know handa dijingkuslay dilaban kaya nga penban ngalashem yuji sudan penimjonga. Habakren Shigilat Pathai Khubor u President Khasi Disability Association uba Starwin Kharjana ulai thu begitu ki beduna ka department ki yo tang khendiat ki jingeram na ka office district social welfare. Tangkasi benai. Terus patai ni saya agak pi kata UDID. Terus patai pi hendak kumno ban apply kata kumno ban yo skim kijing mentoi. Kani ke UDID ke sarkar ke pentrikam nadu asdem arhajar katnyau. Kani ke UDID ke sarkar ke pentrikam nadu arhajar katnyau. Teleng ba kani ni kisuk bhai kibri jurna kam ban lek keleng ban penitu ya la deru be kidi kibri jurna kam ke kemut kani ke UDID ke trik mensua ki aya kani ke disability certificate ke trikam tang ha ka jylla. Kamlong international te dangilit syakato syakatiwe kistit ni hapra hi dakato te menta padde ngai iba kane ka unique disability ID ka disability certificate ka thamai menta ngai iba long national te kala pasuk ye kibri judna kamet ban lek keleng kari india ro bat bala da kidon hangno ro kiklet ye ka disability certificate hayeru kin print online kila te kapensuk ha yang ngiru te bat balada jaru kapensuk ha ban yo ro
te ngasngau ba kani kejing Menteri Kam ka State Research Center Civil Hospital lingga ka Disability Affair da kani ka UDI Unique Disability ID ka ba temai menta kala pensuk cibu ni kibri judna dokat met Unong Aiktin ke Kongres ubak PNCM ubaderu working president ke parti ulong bakam day setia ke besuk ya ke parti badang temai banyok jingshanya ne kinong tep vote ke Jylla. Habakren bekilat pathai Khubor ubak pencengan ulong ru baha Meghalaya hi ki patbak ki kamnok mensim ke Kongres ladaya nujor bat kiwe ki parti. Kumta kat kum ke jing ong jeng u kani kan bu jing bah ya ke parti na West Bengal banyok nongrim ha ke Jylla. Kini kejingkan thok jung ke day hadin bakhat armut ki MLA Congress kila lej banyasno sya ke Trinamool Congress. Number one, kila experience ya ka Congress government, Congress led coalition government. Ban compare bat ke MDA ngatai pai ba ru ki sulthu. Ya ka jing hiar ha ka yo ka kot. Hiar ha ka tri kam pri jam. Hiar ha ki yo ki ha. Hiar ha ka belah ha ka ski pergi ki wei. Number two, ka Kongres haman la ki jaka kadon budban. Suppose now ngatri sitom kum politician ngadon ka budbang ka jongal kum san hajar. Banjom ngadon kam pra hajar. Ngapai ha ka parti ka badon budbang kenang ba ngan poi sakati ka thong pra hajar. Dia ka pokot hang ni kan long kaju good politician kin kampai sa Kongres parti na markadon ka budbang. Suppose yang happen thor. Ngatrai pikan mau bahau habu wile uba PT udam khat pras pabut. Naga independence. Baban wile naga newly formed party udam khat sos pabut. Ka Kongres ka yo lai hajar put. Ngai le na ka Kongres party. Kamut kebut ka bagi beriu ki kwa ka chain. Kabut ka bagi beriu ki kwa ya nga. Bakabut ka bagi beriu ki kwa ya ka Kongres party ngai ha ka bakut ka don chance nga mo bangan poi ka thong juga jing job te ka ju ye ki wiru ha state baro ka wei kin phai chata ki ha phai ka party ka bakham don bis ya se ka don but bang ka party tene ki party kam don but bang makan mau ke popon ki wei party ha daila ki tu senior mu te hoi ki job kin lami daila wei ki arspa alai spa but ka tu ka bawa shai bam don but bang hani Kongres pa de pin pe ya kanu man lagi jaka dekile unu bam popular ru kanu ru udang yo be ya ka lai hajar, ar hajar, saw hajar. Dekat tu pausai bagi baik bah ka bukut kin phai saka Kongres. Kata kila banegran ha national level, ha ka state level but ha ke election mele kata kan marais. Ha MP election ha ki wei state kala bandai kam de pada ha MP election ha ka state Meghalaya. Namar hadu menta ha Meghalaya hi kidang pe tangi ka Kongres bad ki regional party. Hoi some presence of BJP ya mungkin don angut tende ya kiwi kadang sitom dengai ba kanum don ka problem yang i hapo Meghalaya namar ba kinu mang phai ka TMC kum ka alternative na ka bantaka next government the only alternative adika Congress party wala don pa ka base ba strong kan Kumba South Pangut ki dukhat jang ka Youth Congress kila ino ekasing san hima sima Congress Meghalaya nakadaw ba ken snap kinong yalam jangka Kini kisamla kibala Krishania ka Congress mentala bun snem kila mi no nakadaw bikinong yalam jong kasing kim shimla ture banya selok bat ke Youth Congress kamtam hakaba penduk pendam no iki block Congress Committee bat penrung dukot thamai. Haba kren kilat pathai Khubor u President Kamausan Ram Block u ba bana lartang ula keno bakasing Congress menta ka ithu tangi ki bariuspa bat wat ban persyang banta siali ya ka Youth Congress. Years to be eligible to become a state president of the Youth Congress. But that was kum kata kam don re. Te kini ki jing sosi jongi bangi hab ban ino kaying kumbanga ong kaying jonga kidai kibai I Congress kiba board Congress na do mensua. Nina trai sitom nakabantak ke parti Congress. Hakine ki pandemic kila persyang menyerap iki samla jungi kumbala kren ki NSUI menin nila persyang nila don benta wanra yaki samla jungi nasaba nga in charge fully ka Kolkata West Bengal nang ta katukat nengut na Bangalore ni coordinate mangi
ki ngilala bantunko ya ki katu katne ki para sama jungi ante. Hadu mentang ngampar rilis ya video baki ai kejeng sangu ki para sama ini. Te kadbanang ya kisni niyo iba niyo sneo ba Fernandes udan pisah nem banyang kumutaw presiden jongka youth congress malay ka pisah nga nado arjar san nga klamdan pisah bat hadu mentang ngamdon pisah nga dantang banyang ban syakri ya kane ka parti bat haga por bangadon haga parti kongres ngada syakri hok ya ka nada syakri hok ya ka hakino kino ki benta Nrais ngau si bahakine ki knyal sngi ngayo sngi na wei perlok ba ukuli presiden hatau ba job dan pisana o ba job te udan tharai u Fernandes pan Fernandes te ura dan slam ha ka youth congress tangba kapisa te undan re wala kataru ngala persyang ban convince yaki para member jungi bat ngilayo ka jing karsyan nadu lai tarik hadu santrik ki dantang lai sautli ki constituency ki bat tap ya ka nomination bat haka santrik ka sing ka bakado jan barok ki constituency dak jing yatrilang chonga bat jong Richard badai presiden barim jong ka youth congress hakane ka state jungi ngilala ban enroll ya ban file kita ki nomination hajan man ki constituency Timintang ini pa shwa shipor shaki jingpen bana. Timintang ini pai biang shiki khubor badang sa. Ke Central Executive Council jangka Khasi Students Union minta kasngi kelapin skem yaki arpu prangut kinongkit gam bethamai jangka seng KSU ke bahap hapok ke North Khasi Hills District da kejing temu ban pen klan syuk ya kejing syakri ya kejat ben riu Khasi bat jantia. Usamla Lambok Starwell Marngar ubedi Presiden Seng Tmi jangka Khasi Students Union ulapin tian smai kini kinongkit gam ki bethamai jangka seng ha kejing don lang ki weipat kinong elam jangka KSU bat ki ki kenhun seng bhalang kumka FKJGP HNYF bat RBYF hapo umsning auditorium hall. Hakani kesngi layo ruban ai kusnam sa jingkan mawi kinong elam berim jangka unit lingba ke KSU North Khasi Hills District Unit. Bagi ladong semua penjagaan di bawah kaan bila persan dalam jangkanya. Umakaseng ke perkubur ke kandungan berikan dia kahok pekerjaan siang. Ikan hagol berhenti tapi poho jalur ikut keseng ikan yang tak kasut. Kaya kebahagiaan perkubur kalau asang bantai asang bateno dagunde berpuntai. Nah kalian juga ikut bilang perkubur bila siap kecil kecil. Antang kecil, kita kecil kok hakmat kondisi hakmat USP itu kok. Pakai belajar hadir katu beresi, lasang bagi lampak lah. Jadi nomilam bagi cepat kesen, bagi nomilam untuk isi bila pendam dan bila kompromis. Ya keju kasih bila persang buat konventu untuk presiden berubah dan besar ketua. Andai dinamut menjadi belum kena andai kan belum juga saya dari menuduh 68 tiap 68 tan menuduh. Apa kenal kerpang yang kena isu golong nama asal manki power yang kisi. Bagi don kam dia sekarang
Bantiet kita kimarbam bati. Lakata pautuli isnam. Wilayen menu kecek penduduk kayaknya pemdon takal tira. Milong kumi bagilong. Misran nomor idamdon kisomna bajen lupa banyadan ya Shillong pekerpang jugari bekecek penduduk kowe. Kilong kami jang kesenong jalan teng nong kendri light crow block hakalai terik mentau benai nok pra arjar arpoi kilalit persya rengkat bat ki plakat chakmat office jang kepau grid kebadan hanong ba Shillong kebadan hanong ra kejingwan persya jang kilong kami keni kesenong kelong bahadin baurang ba senong keni kesenong uba ar nong kendri ulai no objection certificate ya kepau grid claim da yok kejing menjur na kilong kami jang keni kesenong Habai keren bekilat pathai Khubor, kini kilong kami kilai thuo bagajing persya jangki kalong bakadei ke jaka rep jangki bat ki imja na kini. Ki pelit skuli ki kun jangki da kabarep bat lada kapau grid kashim ye kini ke jaka kindu no ya ke jaka rep. Ki jungyi kilong kami, nakaling jungyi kilong kami kejing ki jungyi kadai halor ba ki wantung yau pos jong kapawar keren. Te nakaling jungyi kilong kami ngi persya ya kata. Hai ki wantung apa nong keri jalan teng apa wa umiu. Kaji ki bakong san jui nama bangi persya. Nadu meno kan ya gaji. Sebsarau apa ipingal sebsarau. Nadu ga khatlai tarik April nila sedang ban aikot ya orang basnong. Te long kata kecing aikot sengi orang basnong lu dan kata ki mo. Nah kata mulai tarik April mo sa nilai aikot orang basnong mangiong mangin setenat ban hab ya penbaik sama snong tawawan kata ke project tolong mengilai kilong kumingin stu ngtip na ulong pakin ba wan dolar tengi ngin so tenat kin ben ngikwa te ta kecingnya penbaik lang snong taw te timma ni la agen ya kata siti halai tarik April sa orang basnong te usngam umwan de umkhat hirengi ru tengi aibang haka at tarik April te ukhat haka at sau tarik mo ya kata uwan te ngah sau tarik haka mit at sau tarik ong benra kadarbar ngin si pen medbyong bat kilong pa nang song darbar te ngin sa pentip ya fi tengi pat ngi suap ya kata ken mo ta urang baslong unai Khubor kumno tipma dadap haki darbar haka arpun taring tip malak dan hi ki longpa kata arpun tarik ki bepersya kama sangut mo ki ong sange swa nama lak dan kata komplain objection nang ki long kemi tu mo te ya penbaik swa wan ka konrom kendram ha snong ha thau tolong ngau cencier tip ma ki ong penban ha kata por hi baya ka en using la dap ai te daya kata kecing keren ban ngi klam khat su nadu kata em hadu kata ka sau tarik ngi bat ngi ngap bet mo ngi ong kirang basnong kin yai ap bet teh long ngi buram teh ya kasnong ngim dai bang ngi dak persya ya kasnong ring ngi buram bet cai bacai nadu barang hi te ma hai ni kulit te ma rengkhat kensan pawan bet da IOC napan uslah banwan inquiry ngi tengi ngi mi renti hi kumangla dan kata ka kerteng te dawan la inquiry te ya thu kan usi yang ngiru yang ba ngi ngemwan na ba khon kirang ba snong ne ba khon man rei la pha ngi daw asti
ban ai ching dah badan ke kondom kenram tengi pat ni solong ban ai ching dah ke ai mo ke ong taka penyadai tak kecing trace bawa miau tang mengingi wan enquiry saya fisia pia long beno pi pan kelicing sakin mo pia long beno pia man beno nong sar ni pat ni thu hi kemang la ai kot hi kem ta ter yarang bas nong ni keren hi kem ta kemangi mu kemangi mut kan mo mangi kwa ya ka song suk song sanya Kibabun kinoak film khasi kilawan saki ya ka film jingim kebelas zang pelat menta kesngi kalai terik nok pra habiju cinema hall hanong ba Shillong. Nalor kinoak film saki nong krishan haki film khasi babun sin ki ju ai jing krishan saki film baju pelat haki tegi jaka pen i film. Uba Arman this year uwe nikiting shop bin rap supporting actor kani ke film uloong bakadon ke jingsneng hakani ke film kabayut ho bangim dei ban nyau ben yalaki kmi ki kpa bat kabadon ru ke jing hikai hakilong yeng long sem bat kumju ru ukhot uwer ban kerpat ekipat ba ban ai jing krishan da kabakin wan saki kani ke film kabala pelat menta kasni Kiwe ki bala ajing keren ki kentup yu ba ar ki sayu uwe ni kinong penmi film khasi bat ubaju akum uting shop lam khamat bat ka kong Ivan basayo mod kawe ni ki puron ha kawe ni ki benta jong ka film jing im ki bala yathu ban nakani ka film ka yathu shapang ka jing im ubriu ha ka jing ya linti jong u bat kumju ru ka ajing sneng bakum ki kenthe khasi ki de ban kiar na ka shongkha bat ubar jilla Kereng cuma Arman siap. Tengah sultan dalam bamata kadik si hakani ka lai tarik Jumlah bulan Desember ajar kue. Ti gani nom singi ke basu tanah tam hajin songa. Mat balai mentangi layu ban pelaj gani film jingem ni ko biju semua. Ti ke jingsneng juga ni film kalau kawai kadai ke jingem ke jongi ubreu haba ngi sa hano kono kejaka kemut ngimdei ban klet ya ki bahing hasem ki kimi ba kalau kane kam na thau tham stu ke jingi samna ni film. Ni ka thau ru ya ka family la na kolong yung hasem jong ke imlang salam namar balai ke jingsneng hakan ke film ke ba snutana de kolong ba nyimdei ban bet bangin kedokti lanengin ben nya kiwai namar balai kan sakerto kan sa chong kan sakerto kela haladehi na takaraw masyukur pat tangini ikintin ibaret manong ipi indai masyukur pat ba snurit hakan ke por ba snobha piman pet lagi jong hikmat ikan film hapo biju cinema hall Dapat jing semua orang mesti berjumpa dengan kuat nailang ketika man ketika yang berkenan nang hani. Namar kini film kat bagi nang don berem nang penis nang peningin nang lar apa nang ba kan kun no kata tayo. Dengan skam ba ki baro ikan full film bila ban pej ban sakhi ban bishar bina hi di telagi jong hikmat hangne po biju cinema hall. Namar balai ngam ko akhirnya ban itu full story. Takada hangne skam bila sumso tang kita ni bangau. Bat dak itu ki khubor ngila poisha ka bakut tak ada bangin nation biang khuble shibun